Siya tano do parmula di dagingmu ikom mulak may julo gabitano. Ano ito debata naman upaho. Do tuat na Jesus Kristus na paluako jalan na pangulok ko. Do to di porbadia na majuho tuhang guluan na surasuda. Ima mga ramot orbok ni bakit pa ima ari barpudi ari ahiyon na belgay matangnya kita. Alito debata namin na iban wagijang hodo debata na punahami. Rodi suding ulo nami mauliate mahudok kami tuho. Marningot kami sudi akan dinggan di basam akan naong iliyaw mo tuhudong nga namiyon. Tagan di gulo na. Teramoti jala sa ito guto gumahami be. Pinoparna rodi sudi si solhot na. Salam sararo hanami laho mangitok ko jala toktong di ba kasalas ni roha. Paimaho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Telefon mator dim dot hatam na barilah manungrugo kami. Asa diramoti daging dot dinami dina mamulus. Ruran linggo mahamati kami. Asa saat kami tuang uluan sa liling-liling na pinadali nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan si pangulu kami. Amin. Maridehita. Maridehita. Namulak Yesusi. Namulak Yesusi diha sangapon ai. Namulak Yesusi. Diha sangaponi. Mangalak na bediai tuha sunangani. Mangalak na bediai. Dibudiki Yesus mahapasaki di haroro nai. Oh, tundan honmana dibudiki Yesus mahapasaki di haroro nai. Tak may tamadok tang yang hatapan tang yang alia manami. Pasing irohan ito ta Diyos Kristus solong irohan di bata ama. Pasaron ito di porbadia masay kaktong mga ramuti. Mamaso-maso madongan ni hamuna ulat nyon. To di sa liling-liling na amin tadi hon amin tuluhali. Amin. 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 Tidak maladyo kita gua Sabtu sia madabutan mga keluarga Marikisian hatan di bata. Isi do ale aleta. Maridehita ise do ale aleta na solo gubay. Isi do ale aleta. Solo mubay. Ale na sumuro Tuhan Yesus. Ale na sumuro. Tuhan Yesus. Rofi ale na dihasyanganon sa luho na di masadi molomate daging. Ay torope ale na dihasyanganon sa luhod na imasadi molomate daging mo. Todong na marholong rohay. Ang idotodong na marholong rohay. Ale dohongan di tadi kondo sudenay. Ale dohodongan dari kondo sude. Nang pedi mataruhita satu udah ni laho dom senasida di tadi kon bake. Nang pedi pataruhita satu deani laho domu senasida di tadi kon bakei. Bolate madi tuhata, bolate dang ibarpungata, terlubobi siya tonga-tonga ni hurianay, hakai si galagala parhaladona, dohot ruas ni huria, siya mulai para boarding ni dainang nata padu-padupon, songon hata sinakin ima dina
mabahin tutuk batang di tongan ni alaman muna. Ang giat matoktong di bagas dami hamu. Gopara ni dainang natapadu-padu natapataru di son. Di na madapoto Tuhan ibana di bagasan holong di bagasan dami na siya tuhatama nang ulaon boy tudusikop dingkan madalan tapatupa molope di bagasan borngin na hulumon. Imaju hata siya kami siya tonga-tonga ni huriay. Horas ba ito sa na? Kamu itu kamu mak. Kamu itu balik. Subia. Kita nama seholongan, kau sendiri tadi nanti.